La violencia de género, si no se hace algo, si tú desde casa, como madre, no educas a tu hijo de que, filliño, si tú sales a las 2 de la mañana y ves una chica que va en minifalda, oye, un respeto. Encantábame cando ves unha minifalda botar un piropo, pero ahora xa non podo. Si eso é machismo, xa me explicará. Eso es problema cultural. Cago la mar. Hai piropos e piropos. Y la culpa... Sí. Si esas cosas había que erradicarlas ya. Claro, é que o Pero- problema é que hai que mirar, no, todo o mundo mira para outro lado. Claro. Entonces o compromiso é... Falta la base, la base. As mulleres temos que... somos algo culpables da nosa educación que tuvemos, algo culpables de que hoxe en día exista moito machismo. Que sí. Porque nós fomos educadas así, Sí. as nosas fillas xa non son. Sí. Porque un está nunha mesa e se dirige sempre a muller, non ao home. E iso somos nós, as nais, que facemos, que non debería ser así. que non casa Nuestras nada. madres fueron más esclavas que nosotros. Más esclavas que nosotros. Porque va cambiando. Nuestras abuelas Vai igual, cambiando, claro. Os fillos irán... Es que me quiere, es que está enamorada de mí, por eso me controla. Joder, o controlo. Eso é unha educación que hai que... teñen que... na educación mismo da casa. É que teñen nos, que ver o que é. nos cargamos de responsabilidades que esa non é deberamos de cargar con tantas cousas. Sí, esa é verdade. Xa desde novas, pero cando nos damos conta é moi tarde. Pero podémoslo cambiar. Podémoslo cambiar, as generacións que veñen son cambian, xa son completamente... Pero si hay amor y si hay respeto, se pueden conseguir grandes cosas, pienso yo. Pero claro, si falta eso... ¡Empoderamento!